Wiki na wan programa de kona yuna nga meester Robbie Amain alla fode oko na neti Wiki. Arkiman, leji ke fa usabi da adeya ayuya i programa i waka komiti yu diwe kai Wiki. Asama leji ya programa komiti yu na Robbie Dadu Amain. We sende wa origala den ga man fude liba ede kabiteng basia foluku yonku gandi so se fi to den ba ingi bala fu wanga den sisa anga ala den ga man den kabiteng fude we sende o digiden den sama di lasi wan sama fuden we ke pina nga den pala tegodo anaikaba sulanga gontapude anaokaba tu sama didi anga suabulu we begi ala gadu anga ala den buyepi fuden ko opo tampu di tapu den futu fu woko anga obaka bikawa bide fano udu Arkiman udene bakatide Arkiman to koya da we konda we taki ala den sandimi kai koya so leisi na sama ye miti da yange taki papa chaisu wansani kwa fesi gimba ohuso wantu na saibe leri adati ye Arkiman a wiki di pasa mi be taki wansani taki aini atenfu no be na ye fele pikin eteke mama sisa iteke mama sisa nga sisa bala ipu bala umani ana Arkiman mateye taki nga sama yesi taki na iwo wabi sabi adaro meke ya mupeke isabi mo ala sama foshu godo ala de sama digi wondo stuine na programa ya dendi kongere ya kher ure ya kher do wan wo mo dende mundi kong wabi farasingi wo gomo hei a programa ya wo chayengo tap wanta nifo ente wo chayengo tap nifo de na o mensa mai luku o mensa mai re ya kher o mensa mai sende bareko a dati obo para a quality wani gomo hi anga programa ya anga datu de basic wanga den a team taki kaba taki fawo meke mo bung mo makala e mo taki mo gon tapu mo sabien to dai kona tori baka dati taki anga sama dan sama itaigi sani Arkiman yu ekema ni yabi wauma pikin ye kwekien ma pikin de alasani fiya iwani alasani di wei efuna iwa yapo iwe poti ateke efuna disi wan susu iwe poti ateke efuna wan sele changa be ha sefi imuluku banga pikide omdat wan pikya musi eke yange na wang yune ma ene fai siso ni ai bigiso eteke alasani mu force teke ateke imang e fai alasani normal teke kateke alasani fi iwe poti yange iwe poti asatuara yange na wang wena asefi san die tisha netiofi asefi geme die geme ni apiki do wani geme shuti geme na eo wani geme do simbigi remen taki nei disi na igo so wan underskate musde to so pikin angama kalibi fraya nga pikin me taki dati mana lady opfuden di wegi pikin na sande waka committee wi afawe chayen aswa chayen committee wi dos meke u de force sector anga den sande meke u de force sector anga den sande Arkiman on data san dati kande wan bigi problem ju Arkiman te luku dan ye aksi u sefi taki faden sani ya kan Arkiman da ye si wansani be pasa wamma abitu mensje mana tweeling ala de piki na tweeling tu mensje
San committee amaya. Di den kon bigi den kolobia waman. Ogi den tusisa kolobia waman. Arkiman ma asania ube kampuen ma den sani du bia bideye pi wa ikobro ike mo. Arkimante wan twiling mike tuman pikelo sha tuman nge wan twiling imu party den bika na wan geful diabi bene na wan nikini na wan na wan twilingi ma somesani wan sabi de mo utomba ka de sande na foko de iwa idu de mo ifuna wan twilingi abi party den fia kisi problem fia chai o gine gide wan twiling pikan wan sumar pikin luku aksi gawan mike gawan yepi aleti ke fawe si anonu te wan sama bedde de to bego da bego dusani upua yo kanape akhist manono wa idwemo ifu sama bedde de watade ngosi kasani poti de wa idwemo ifu wan ara ide be mikina apesi sama ide de we fikala de sande we fikala de du fika de diape ma ya mu fe gete taki peibe de ya komoto abus an nasi di de ya ikomoto anasi ya ikomoto ras ala weti ma bifi ala baka ma bi de weti ma de ni kratafra ya bi de kratafra isi asani ya mi asafu mbegi watoria efu mbegi wen da wa teke fu mbegi wen to da o teke disi ani de nan baka konde sani ya pasa wan Africa director bi okutu wan kutu ma sama di abe mu lazy staff ki be de wan Africa nenge ba kabuba ni dia director yonku boyo na ganga sama tunisi ya kwa nya sal nya tayi den take meke ni poa sutu dia be gwenti si do meke ni poti wan ta sutu ala de sama bari director take poa sutu poti wan ta sutu de poa sutu luku gwaundo de sanise ka poti de a rector teke wan ta sutu sidon a lazy staff giaman eke fa be mlishe na weti baka des wan denki de weti buba na abi fude di abiden sani sa de do ma dufu wi a warda dia biabi anabi mo bikautoen a de na wan fasi ogo aliku wan poku da wo kwa waka tingi wa mfuata Manakai minete du isani. Isago dede.
Isago dede ba manafumedo. Isago dede manafumede. Isago dede manakaimete yebisani. Dim kondanga yo fubeli bigani. Dem takanga yo na sosotobyo. Isago dede manafumede. Isago dede manakaimete yebisani. Yepe wakama obo yado akama. Sanifu wakamiti ulobi dafayodu. Sanifu wakamiti uboyi dafayodu. Nyataki na lupa mie lupa isevyo. Sifaye pe wakama ulobi ado wakama. Ayepe wakama oshiti ado wakama. Efu sanifu wakamiti ulobi dafayodu. Sanifu wakamichabo ide dafayodu. Nyataki na lupa mie lupa isevyo. Sanyumiti ujabe miti ete. Ndayole itakia samaidwanga yu. Kabanga samawani ebu mofisevyo. Ndayole itakia samaidwanga yu. Mana pasifa elibe alibi. Mana pasifa echai sefi. Jabe miti ete. Oh, minase, nase. Adadi libi fi fembe. Sanyo miti jabe miti ete. Na yole itake samaidonga yo. Mana fasi fa echaye waka. Na fasi fa echaye sefi. Miama, miama. Argument te itou maiwani boko atou ala se maiwani boko to kande alibina igomora iwani boko atou da igona afkati da ise kacheka ba da igwa rector ameka wan fa suksire di da che igwa rector argument da rector kaiwi nunu anaide mu da nenai kaumo asake behandel da to boko rector taki a to boko ma te wan to we boko et baka dati da yokisi wan baskeken kane baka wamu da ikisha baskeken efi ala tu partei be dina setting da ina bi deur waarde nodig fuchei go teken a baskeken ma fi nabi if wan fu den partei wo wan bede kuta kia umande o famande ni ki famita ita ke if a umande amande no wan probleem na a setting a de directeur do wan uitspraak ja to boko ma fu wan fu no de da wan deurwaarde moet betekenen dat want kia moet chengo kia tawa takin kuya a to boko ye da betekening aso taki ma akabaite dat je moet chengo schrijven in na burgerlijke stand. Die schrijven in dan pas op atoboko officieel. Dus rectere doa uitspraak dat je ook ato dat na ano officieel. A officieel tia solanga it go schrijven in na CBB da atoboko. Maar kan taki tijdens hoe de bezige boko ato saniko veranderen ko lobby mambaka kwiki ukseka kwiki gwaulo baka da ukang da so mesa mai aksita ki da saimudu ina afu do next je meke rector doa uitspraak via mooi ma je tek alwasi tek ja beschikking jij go schrijven in jij betekening jij schrijven in rector doa uitspraak kata kia to boko
Ma te so de basic de a sag be de basic u yanga ma au man u kon settle bi baka u kon fende u sefi. Dat so mensa mai akstak sai mutu. Next ina fudu. Next sa ba u awan we taki te du sani stel seta I te adu a kantaki na wansani pasato. Dat ik is beskeking, ik kan go teke beskeking ko na director of ya fukati teken in belia fukati taki eno. Mianga man of u komeke en bumbaka u tuma komeke en bumbaka. Da ina go beteken asani. Da bene 6 maanden te ya betekening. Da to dia boko. Yesa wani ato boko, u gwa kutu taki ato boko. U fende u beskeking kande baka wamu. Ngorien ka toshu ato boko ne u ofu di ato boko ka ba kon kishu sefi baka kon taki fu sta sefi da ina next edu ya go skryfe en na CBB en baka so memu if ya go skryfe en da ato dia da wet taki ato de noiti be boko dus so umushien arkiman faudeya ala sandi we dukande ye wan singi. Asandi de kai mato. Wamu onderskat mato. Ma fosi mi go mo. Ya make him take disi fosi. Wamu fos onderskat mato. Teden gansa ma be yu mato a fosi. Na food den be futu opaki ya den be kiao. Beil spraka na insitori. And one of them day ja. Nemi sidon. Nemi ye wan singi. Mi teke wan si kalo. Ya. Mbai wan kakafuru. Ya. Mteke kakafuru. Ya. Mbai wan dede piki. Ya. Mteke dede piki. Ya. Mbai wan spifumi. Ya. Ana isi mi koni ba ye. Ano somar dati. Na wan mato di den gansa ma begi a fosi. Ma a mato de koper na fawe libi. Fawe libi. On koni de. On sankan pasa. On fwa pikisani kanche wan gansani. Ma so mensa ma sabi a mato. A mato be de taki. Anainsi opo wan day. Nya taigi gama taki gaman. Nyo bayi wan sipi. Adaro meke faudia. Tesa ma bi wan idei. Alwasi wan pikininge. Nya istri pikyo muden. Inya libi. Imusuku fu den. Imuden bigi. Imuden bigi. Nya taigi gama. Myo bayi wan sipi. Gama luku na isetaki luku yu. Fu bayi sipi. Luku yu. Fu bayi sipi. Anga gama fu stianga. Ataki gama myo bayi wan sipi. Ataki na isuka kumotoke. Anga yuisi wasi. Yo bayi sipi luku yu fu sipi. Nya na isi. No wan. Ya kwa na wanfa. Nya iwa kai pasa wandini. Wanfro ebo hokalu. Sabi te de bo kalu datu wan taki. Te bo hokalu chekabada de mi da de pien. En de meke a sogri. Anga de karwala sande meke. Nya na istaki giwan si kalu ba. Myo bayi wan sipi. Afro taki. Ana isi teke o men si kalu yuani. Da ipasa komo to yal. Nya na isi teke a si kalu. Dia teke a si kalu. A wan si kalu ye. Nya meke wan mui kisi. Eke tombo. Nya ogwe waka. Da waka dia igwe. Imustak ala de konde ebe dia sikiliba. Bensama di sabi. Da ifobelte kisi di kana umofu. Da kisi wati. Aso de konde ebe dia liba mofu. Ana instaki okay. Ataki gama mi egwe mi kubaya sipigi.
taki komoto de. Nya na instiki asi karu, nya poti nya kisi. Nya gotia do wan konde, nya kaide demba sama, dembe sabi na insi koya o, na insi koya taki yeno. Asani de nya tombo de, na gama lai, omu for sekta kange. Ni sama dikia lai go, ome manige kon dikien. Kaibi ana insi poti sanya ini chaibi. Nya go poti. Tama manten, akishopo, asombo opo. Ana isitaki yeno asani fu gama di mpoti ya nya kiside sama duen sama dudati we asani ya atende fo na beganza we asani ya zafana isitaki anosuka ba asani ya ga ana upasa so mugin wansani fu nchaigo gigama amo gan kakafo di wabi ugimi ne degi teki kakafo ne degi anaisi anaisi pasa faisha do pikisode agwakagwa apasa gwa sisi dia bori kakafo anya gona ta konde taki oho sai pasa yede ke anaisi taki sam pasa meke weke so den taki wan pikin de na konde asom sabe kan wanta sama sabe wanta fasi ma asomi ga sama gimi anaisi taki use kade de pikigi ogo bere sama taki oho yo duwa buya taki no se kan gimi ogo bere de se kade de pikigi ga anaisi faisha naisi pasa godo de abotwe de fien asami sau apoti adi de pikina abotwe de faisha gote wan pisa si wan gansi pie kon warki umulek den for ban buto ye de sene no so wan asi wan gansi pie kon ana insialete ke de sama fu sikiliba de sama fu mtefi meke me pikisante te de gansi pie ko ya bwa to siki prospector te de kuna junju ai di bai sweke da de be iti sopu giwi de iti ala sani we bari chau da de iti nya boto e kwa ibogi anaisha gona boto fute chub anaisi box wanga asipi chub adide kinkaya riba anaisi taki pina diana didesha naisha de kaba de towe tete ya naisi de gansi pide ya mankrengo ine towe tete ya naisha kren kwatu ainya asipi atanki wansambi asande de piki fu gama piki di dede di miego berien ni nko no ala uya jompo aliba chubu bikafu gama shiwi ana busanya nga uni de jompo gwe ni atakia asamadi mufika ndie chaya boto akamite ne mu chaya bikamu leli mi fu chaya boto ni ala de jompo aliba ni afika kabite wo nya kabite leli anaisi ailele na stick ya nice ataki da tem doloki pemu doloki da ibo amansoye atoloki pum ataki oki faisha kabasi akabasi kana sana staki jobo kaisi bikafu gama sinu aweti mayane gama si bikana yuchea sipigo to ya pikali bagama oki jopo aliba ni afika nice wa adi afika nice wa ni ndiana isegwe chaya sipinye egone piabe kone pia komoto nya usingiso ayetaki fasingi nyasingi anaisi mikoni baye nteke wansi kalu uya mbai wan kakaforu uya nteke kakaforu uya mbai wan de piki uya nteke de piki uya mbai wan sipifumi uya anaisi mikoni baye bum aibo dimton wa switi da mi singi kifande singi nteke wan si kalu ya mbai wan kakaforu ya nteke wan kakaforu ya mbai wan de piki ya nteke de piki ya mbai wan si bifumi ya anaisi mikoni ba ye dia naishe do de matak ho sai koya so to sipe koya bikade be gwenti sipika de abli alasa anaista kiabie alasa ma anais do mai kwatala de pangi mo fenati anaisi do tia do gaman ataki gaman kwa sipia me taigi taki me bai wan sipi ni na singi imu wan singi defien nteke wan de piki nteke wan si kalu aya asani on star de soliste wan sani taki to wan singi umugo fus na sana achtergrond mana dati na asani di wan taigi wi yeke libisama imu libia nga i first time
Yeke libisama imuno mesi eke ina warda. Efuna uma, efuna manenge, imeden hebi, imeden bigi. Luku a directeur voor staatsol, jarab den bigi. En ja de bigi, sama abed ma yepi, en en die so dat kon, bouta teke konde, nya yepi nya opo staatsoli. Aso imi yepi, denki a ini bigi tu. Dat ye, omdat de sanyambe sabi kaba. Sensi dimbe, wan pistembe du luku dosu, embe du programa na mongo, na sefi ni yambe ga programa wiki, da wan onderzoek be du, mbe sabi. Ma dinamina bala mam ne takisa na tidiade, arkimanda te luku tide da ye taki mongo, e kaba sidai kaba mongo sama. Sida AIDS. Arkimanda ye aksi sevita ke fadu kon. Arkima fadu kon bika wi eke buskonde sama wabe dusani somar. Da te luku da funa kermes e funa peugo e funa ala face peugo no te de kai face mo inai wani go ye fele bika na feti na nga dede na nga suto. Wubeke busikonde sama u pisi di wabita ukaba pisi da umfeti. To kaba pisi meke pisi da umfeti. Umusutu atawan. Umusoifa geweldig. Maar nadati, dat hij luku dat je actie sevi taki janga wama negi mu janga negi mu be. Dat wan taki wa dusa na fakis plok plok. A fago kaba ne chuchuchu ging chuchuchu ding chuchuchu ging. Unai meke moiti mofu sabi famande. Unai meke moiti mofu sabi samane. Unai meke sabi mofu tawa itaki. I like a king. Give me pure. Me want him pure. You're dead pure. You like it? Give me pure. That you're dead pure. Unai te fendiam. Unai meke moiti motaki. Meke uchai go test. Unai meke moiti waswa test. Meke ukobre condom. Nee. Tingi susupu, tobe susupu, fikadati, nwani impure, give me impure. Because you have tefi die so, ting. Tefi die so, ting, because God will give picking. A God will give picking my plan. A God will give picking my plan. Wat dena sani demo, da ye lesi take sida kiwi. Sida AIDS. Arkiman dat te luku da accident taki santanso. Sana dati. Da ye luku fu dat je kabaite de na ganfeti. Ganfeti fu man onderling. Da soleste luku manenge di de feti fede a man kima sikita. A man bay wan porsi nyanyang. Ma we feti fede. Som si accident taki te luku man di de feti fede da itaki fu saide. Sana problem. Bika tefi o feti fu wansani de poti de fu wansani poti libi fu wansani de musabi saide. Mane we feti we ligei. We feti we ligei. E ligei. Daarom meki te ye gwa feest. Te ye gwa den pesi de. I musabi fa ye we. If i sabi taki ye dusani fu sama kofi jenga i musabi fa ye we. I musabi fa ye chai sefi. Ma weke busi konde sama. Te luku. Da lo asi so to face de. Bika kermas na polo. Apisi ya we seranga ba di konfado de konkien. And there's no ubem chaile speki. Den sandisi. Taki nei. Ma togo to kaba pisi. Da pisi fuba kama einde na feti. Bika uchayenko. We feti. Me beg you. On that, ate kisi sida arkiman. Suko fu voorkomen. Ja, sabia man tide. If una wan pick porsi. If una wan lisi. Ja, sabia man. I no sabia sani stad. Tawa itaki ya, inkufa mjende ya, imoito misi fa bien. Ana isiki vini infeshede. Ana isiki vini infeshede staki mi abisida. No icha iskivi. Ma fu no man di bien afesta. O fu no man denki. Eke amandi baya boto teke asi kalu. Go baya boto. If fu no man denki on out the box. If fu man no denki take wabi want to comes.
If you mano denki taki go tapuya snina mo sutilibisa ma go konka go libya da kota taki fanda tang. Ala wo dede wandi mana go sukwen. No go sukwe we begi act. O dingi wa mofu wata luku sa ufende da wakwa ibaka. Mangulon konye, osila kisi yo. Alade yo kumangulon konye ba. Osila kisi yo. Alade yo kumangulon konye, osila kisi yo. We de kansa ma fuiti bende, osila kisi yo. Osi de go begi wa uma, osila kisi yo. Osi de be go begi wa uma, osila kisi yo. Iya de be jai buiba, osila kisi yo. Dobi de be jai buibo si de go, osila kisi yo. Alade yo kumangulon konye ba, osila kisi yo. Alade yo kumangulon konye, osila kisi yo. We de kansa ma fuiti bende, osila kisi yo. Osi de be go begi wa uma, osila kisi yo. Iya de be jai buiba, osila kisi yo. Dobi de be jai buibo si de go, osila kisi yo. Ma wi baka piki wani ko pikaya, dobi ma wi baka piki wani ko pikaya, osila kisi yo. Iya wi nai jai buimo, osila kisi yo. Yene wi nai jai buibo si wi go, osila kisi yo. Vendele yo kubo yulo konye ba, osila kisi yo. Alade yo kubo yulo konye, osila kisi yo. Wede kansa ma buidi bende, osila kisi yo. Osi de bego bebi wa uma, osila kisi yo. Wede kansa ma buidi bende, osila kisi yo. Osi de bego bebi wa uma, osila kisi yo. Lobi de beja ibuiba, osila kisi yo. Jami de beja ibi fosi de go, osila kisi yo. Ma wi baka piki wani ko pikaya, osila kisi yo. Lobi mi na jai buimo, osila kisi yo. Yene mi na jai buimo, osila kisi yo. When you call it the Nambaka, give it for Bilaga. Waka, big waka, Yokondo. When you call it the Nandata, give it for Bilaga. Waka, Yobo waka, Yokondo. Yewaka, Vika Kondo, Yewaka, Vika Ibio. Waka, Yobo waka, Yokondo. When you call it the Nambaka, give it for Bilaga. Waka, Yobo waka, Yokondo. Kondo da waka ga yulikie waka yogo waka ga yokondo yakuma oya tori kumie waka yogo waka ga yokondo yakuma oya tori kumba waka yogo waka ga yokondo eba umano wana kondo uba libe meke afweye waka yogo waka ga yokondo eba matina wana kondo uba waka yobo waka ga yokondo waka ga yokondo waka ga yulitie waka yobo waka. Argument faudeya pikemeke one vrouw imeke no abi wadda ma so leisi na la sama ye masabia da direct dan ya duan sani fanaf usabita ki beiwe berkolek wetbook ne seka alibi fu alibi sama fami mada mei fayalia da wetbook verander a wetbook verander san wan belangrijk san di pasa na taki ito of ya to ika erken wan piki en ya wan san no ade ook tu taki amo belangrijk wan to taki alwasia wani erkena piki no i verplicht rechter i verplicht you een mooi woord toe. We kan gerechtelijke vaststelling van het vaderschap of gedwongen erkenning. Gedwongen erkenning. Dat wantaki
wo stella vaderschap vast. Gerechtelijk, dat want ik zolang je gerechtelijk, dat want ik na kotu toli, rechter toli, gerechtelijk. Maar, if je erkent, nee, ik de bena huwelijk, janga yuma toni, mike wan piki, da wet je na ikel jen, da adekaba. Maar tomu go pas a juridische status van piki, dan adap jij kon. Arkimang, waman, di noto, ni wani erken wan piking, da bene 5 dei am do dati. Bene 5 dei baka dia piki meke. Tia do dati, dan a enigste san, de san diabi fanodu, na de document geboorteakte, de san de, aan a toestemming van ma. Amma di meke en piki. Dat je kan go erken a piki. Maar, if you wakti, te abaka sigisi day fu dia piki meke, vanaf a 6e day, dan a probleme mo bigi. You see? Dai mo abi, i masoi, tak yang a piki abi wan persoonlijke betrekking, dat want tak yang abi piki sani zodanig dat ya mo kaida. En zij hebben van nodig toe, voor zoiets dat je na biologische vader DNA-test. Ik hoop het ook weer kaba. De hebben een DNA-test nodig. De pampila die hebben nodig, of voor mijn bewijs dat je een pikje hebben een no banti, no banti. Daarna ima zorgu zoiets dat je bij zo'n wapiki. Ima zorgu taki. I be ondersteunen maar jabe janga be. You see? En na mamu verklaart dat je na je be. You see? Alla den san dat. Dus dat want dat je weet ja. If we tou. Nee, meke wan pikja dose. Dai nabi. Toestemming van vrouw nodig mo. Dat je kan herkennen piki. Jij de na test go, is zo taki. A je make a piki den test. Dat je kan. Dat want dat je woman die tou kan herkennen piki. Ja make a dose. A wet ya. Gigi a ruimte de. You see? Ala de sania na baka email vanaf email asania de. You see? So that na one. Awan sani tu. Manenge waliki bun. If yabi wow man ni no man kisi piki angendo man di no man kisi piki. Aboweista ke ya foude. Da wanta sani de. Dan i kan yanga manka actie kunstmatig inseminatie. Dat wan taki de teke a sperma fu wan man pi misi fu fam kan taki. E man pesi wata mi hopu nim kwalek ba fu din kan sama na usu. Na fu bakare pemba waye de gimi a sperma van man dat de yang wan sani dat de change we nya bar moeder fa woman da sa janga be manenge wali kisa iko ma yeke manenge ne igi toestemming ya do dati ma is gauma toestemming fa go si bianga wan taman bika you know ma make piki I lobby ya ma make piki wada kunstmatig wan if itaki no kan de adi ofu sang
Ni taigia uma taki faide ya ikango teke wambia dose meke wan piki. Dat yam piki afro a piki meke kabada ino kanko taki mo taki ya besabi no erken so wan piki. Erkenning. Ya piki ya nam piki nei asande not de. Bikai bi sabi anga i toestemming afro guadose wakanga wantama. Dus da ya makotaki motaki eba nampiki nono. Ile ke kakafo. Isi. Mima belo bitaki en kakafo. Pifa bitaki daguda beta kakafo. Mtaki saide ita kakafo. Atake kakafo no ite pikitaki agona ta umande. Alte ita itaki na tu. Mat kakafo na iswa umanda ago. Dus desani eke manenge umusabi. En no alwasi ya wani erken wan piki rektere dwengi alwasi ya go da rektere verklaar taki ayuna da. Dus ko taki i gudu. Ni afro e bandai ito vrouw. Of i se vivi taki apikire mi nou erkenning. Min apikire erkenning via no de noiba. De dwengi you taki imu dweng. Dat je hoor ik onthoud disi. Arkiman wanto e fadda dede ko taki geboren ja dat dede. Ni want sabi funaida. A wetegi ja ruimte voor stelvast al was ja dat dede. Futaki na ida. Sama ka actie disi. Dat we kan karakterlijk vaststellen wat na rectere bepaalt. Amma kan actie al was ja man dede amma kataki. Mi wani sabi me ko recter stel mi vastaki ni na man di dede ni abi apikia. Ici, tianga 12 jaar ti apiki abi. Tianga 12 jaar. Apiking amma kandidati. Apiking sefi sa duentu. Taki mwani sabi sama mi amandi de mwani sabi werkelijk funa mi pa. De duengi. Sama ka aksito. Bureau familie rechtelijke zaken. Maar at dit jouw takia apiki mo de 18 jaar. If a pasaguyanda dan atasani. Jonger dan 18 jaar da sadwen. Ak akstaki uluku gimi famandi de na mipa. Nasan disi e werk terug teki a moment dia apiki meke. Dus no wabi mogelijkheden. Omdat dat wet ego taki, amandi yang e libi de, anafu dia biologisch vader. Mianga e libi, ma no kan na napu de nomo taki, na mina a biologisch vader. A daarom mek je wet ego ruimte. Vooral taki, door inseminatie, of ye actie di tai i man sabitaki ofu i go libianga wa i go wakanga wantama da lwasi nengi abe mane piki en no man kontak afrika liggéey ngay taki a weker fu erken so wan piki a erkenning go gewoon wanti dimbe i sefi gimi toestemming dat ik kan go libianga wantama bikaya i meke piki. Isi. Maar ala de sani dim takia e val onder gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Omdat na gewoon hij doet, na rechter het dwing. En vanaf 1 mei van jaria, daar werd ja kon, voor gemakkelijk en gideon pikindi, want daar werd het taki. So me mabe meke piki a dose de na iwani solo gude a frowe ligei a to frowe ligei taki nei inomgo en a wet taki a piki di meke a dose de a no actie voor geboren
Kandan de fe adana millionnaire, multimillionnaire. My wani den du fi ay solu de wel. Mam apikinda dos dija dos de. Ne patu. Ma ye ligeri a wani a wetaki nei. Sorry. Ne meke den sama adwengen. Da bi fu solu den. Leti ke de se fi leti they are picking a to piki abi and that is they are picking for those abi. A leti ke asa no ye taki buiten vrouw. Maar asa ni fu buiten vrouw no zomaar. Taki man ja aman dede da buiten nee we fusta. I moet bijna 15 jaar in mutanga man onafgebroken 15 jaar in mabbo we staki yanga man be libi. Na pia be tanto. Ici, ibe bolige, ibe solugen, ibe dusanigen. Of kan ibe lever aan bijdragen. Dat je in aanmerken, maar no taki, yanga ma waka even, ate wansani paso da ilon papa go. Nee, ano swansande. Umbe me libi, tesa masabi taki, yang e libi, yang e daye lonto, 15 jaar, Guyanda. Mbiriga 15 jaar, ja, Guyanda. Maar no even, Boko nda ibogwe. Boko ibogwe. Sama asabi. Nee. Da yotaki. Nee. Ano dat de for trouwta kia buiten voor abi leti. Rekte. Asamta igija. En hij go zomaar. Maar dat. A wet taki nee. A vrouw aan da non fika zomaar. Da wet tref maatregel. Taki a mogelijkheid de. Fu. A buiten vrouw doen aan sani. Maar no, eke ala dol. Nee, ano dat. Na data wet taki. Robia mayang in programma efu wasani taki ne wa fustang. Na wataki wa fusta wani gwe me dipia ini wan. A programma no me gwe a dipia ini me boko ngifi sabi taki so wansande. Isi. For al manenge sabi sa wedu. Abi gevolgen. Robia mayang in programma wiki. God will give a save you, a save day. Wiki na wa programa de kona yunanga meester Robbie Amain alla fode o kona neti wiki.